¿vale? Porque ahí nos han ganado. Bueno, eskerrik asko Orleans, ederra izan da, martza ritmoa sartu jango gorputzean, da asko eskertzen da. Se nos ha quedado un poco el cuerpo con ganas de salir de juerga, así que el que quiera que le pregunte para ir con ellos y ellas. Vale, jarraituko dugu, da ja azkenengo herrialde izango da, azkenengo herrialdea, Euskal Herriko herrialdea, Sondika gorantzaileak taldea izango dugu, da lehenengoz izan behar dugu, Sondikak gitxi falta jakola 56 urte egiteko, beraz, txalo bero bat gorantzaile taldeari. Bueno, gaur, handa bizpristetan, gure musika taldeak lagunduta, Arantza Aio eta Yolanda Ugarte soinuagaz, akordeoiagaz, Asun Ane Irantzu txirulagaz ibiliko dira eta Josu Atabalagaz. Txalo bero bat. Gure dantzariek belauntzinkoa eta erreberentzia dantzatuko dituzte. Ondoren, ondo egitutako kontrapasa eskainiko digute. Por último, y como no podía ser de otra manera, contaremos con las actuaciones del grupo de danzas de Sondika Gorantzaileak, acompañadas por nuestro conjunto musical formado por Arantza Aio y Yolanda Ugarte con sus inseparables acordeones, junto con Asun, Ane y Irantzu a la cirula y Josu formando el grupo de Atabal. Nuestras y nuestros danzaris bailarán el belauntzingoa y reverencia. Después darán comienzo con un contrapaso. Ados, bukatzeko nagusiek ezustean harrapatuko gaituzte dantza luzi, gabota, arrozen balza eta galtzetaburia martzarekin Sondikako gorantzaileak taldearen koreografia propioa eginez. Para terminar, los más mayores nos sorprenderán con danza luzi, gabota, arroz en balsa y con la marcha galtzetaburia, coreografía propia del grupo de gorantzaileak de Sondika. Txalo bero bat!
alkateak oroigarri bezala norabazio emango dotzo herrialde bakoitzari. Ahora, Xavier, alcalde de Sondica, dará un recordatorio a todos los países aquí presentes a modo de recuerdo. Chalo Beroa. Bolivia. New Orleans. Sondika dantza taldea, gorantzaileak. Bueno. Bukatzeko, hitz batzuk botako ditugu, eta eskerrak eman nahi dizkiegu esperientzia aberasgarri honetan parte hartu duzuen dantzari guztioi, dantzari eta musikari guztioi. Eskerrik asko publikoari, bertara hurbiltzeagaitik eta gaur bizi izandako emozio guztien partaide izateagaitik. Egun hauetan lanean ari zareten teknikari guztiei. Sondikako udalari, noski, Sondikara kultura eta bizipen berriak hurbiltzeagaitik eta beste realitate batzuk ezagutzeko eta ikasteko aukera emateagaitik. Besterik gabe eskerrik asko eta gora munduko dantzariak. Para dar cierre a este evento, queremos dar las gracias a todos y a todas las bailarinas que habéis acudido, compartido y formado parte de esta experiencia tan enriquecedora. Gracias al público por acudir y ser participantes de todas las emociones vividas hoy. A todos los técnicos que lleváis trabajando durante estos días. Por supuesto al Ayuntamiento de Sondica por acercar nuevas culturas, vivencias a Sondica y darnos la oportunidad de conocer y aprender de otras realidades. Eskerrik asko eta beste arte.